Kanong ba shalong gopar nyang kriat na kikubor ki wedai baga jing dekat u Kennedy Kongset ya ar gi jing em bad mensim brio kata wei kuna kunswet badang nyaus nam kerta kebelajahan riwnai menshwa kata ke pratrek risau arjapsan badang shen pat ya ka elang pawa live hunais nam kerta kebadan hapeng ki jing bombyang gebor perkhat ya ke ba ampat tip syai hakanu katrek lo peniap ya ka lantat bak jing peniap u Kennedy ke kong elang ke tang shite yau tam shobun shakem na ke jing dong ti peniap u habret kata hak shitrek u yong arja penrio kadairu hapdeng ke jing don jung u ke jing toket belalap ik mediap ke kong elang na wadu ke badan hapdeng ke snong nongra abad lapelang hak hendriu trek u yong arja penrio ya ke bala khenja na du ka arfo trek ulber arja penrio katkum ki bahiyeng ka elang ka di brio bombyang ka bor perkhan ka bala pau katkum ka ejahar shisngi hadin begeja bat kumju na kerwo jing pentep ki pulit haka arp fratrek ulber arja penrio haka janme kasantrek yu yang arja penrio hadin ka jingwanya lam de ki bor pulit yu Kennedy haka por mensngi ban kedawi ki caka bula dan lang ka elang hadu bo penya beka kum shibenta ka jing toket bnya uba Vivek Aim IPS SP ka East Castles District Long bo Kennedy penya beka elang hapeng ka jing bitar haka jinginia baka pendam u uba Vivek Long bo yalam ya ka shaka pankhana pajma bat pen pakhu ya ka jing tei de wilat haka jing bitar ba hadian uthap ya ka media ha berni plastic bat bread ya ka shaka tei ko adoi long bo Kennedy ula pendai perlok berka elang hendrei udam bo ka ong e ka ba pensat bat bam pen sultanat ya u bat benrap ba ka jing bitar kadai ka daw bo ula penyam. Today we have done the reconstruction on his admission to the crime. He has led the police team in the presence of independent witnesses of how he had committed the crime, where he had taken her behind the house to a public toilet and slammed her against one concrete structure and then disposed her body in a sack. So that is the gist of the reconstruction, and the special investigation team will be endeavoring to charge sheet the case as early as possible. The motive is though he had befriended her, but he got, as per his initial interrogation, he had statement. He said that he got irritated, and in a reaction to the irritation from caused by her, he had actually slammed her. So she was, it seems, teasing him, saying something which he didn't like. Rage is the reason. Hak shitrek wi yong arja penrio ba Vivek hak jing batai bnya aspang ke jing ya jing toket hadu bandalap bat kem yu Kennedy na ke jing dang ti penyap yu hybrid kunswen long bo nong penyap ude bolong shit kle ba thau pun kelumar borbor kuman syukudau bai ke mediap chung hybrid lalabak step khandai trek risau arja opsan na rut surak na chan laurum nong ha maupan bla shem bla penyap syakawe ke ceka bala shwan bread pat ika hak jing toket bla ne khamslam ba Vivek bla ong ba mukaduma kalong khamshi tom nomor omlap shai ke daw halo jing penyam nama udairu ukna kunswen ulam bak special investigation team kala toket benya bala shembu tei breu la penyap yu tei hebred hak jing bitar nomor hebred umtre ban yarap ayu brod ber keborti hak por bu sai tom kadek jing jaga ja ka por bu hebred upe tv yeng chung u ber jing bitar lo khnyat yu hebred bat thap top ba dien la buri ke media shadin yeng ba dien pan libred ke media shakati ke klaw hamapat dak bakit dak skuti di hadirin katukan ibanai punta na dru banai di nilayo katukan ni evidence juga forensic but kiwi evidence ru ki technical evidence nilayo but hadirin mengila ka SIT kala beteng lang gini ki evidence but ni sa lab yo uni ubre bapanya di hak tugas ni uni kena uni bre bapanya bu beteng Kennedy Kongset like ars nem ula penyap yo nakadaw pen tang ba uni khana saila kwa ban wan yarap ban sai ta top de uni ubre udan hi kata ka history ka ba khamlong violent ne kham den kham krikhe de ula top ya ka shintur jong ban hani kata ra yu ha top thep yu ha top hadu kondayap nak tahu saya kamen ta usabu shadin yang dia hadirin bakila kalawan kakme batu wahiem jo parakmi jo kata skuti
thep no yu to khna haka borni but upan no to parat mi jo ya kata kaskuti but net bos desha mo but Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya